Dobro je, samo fali mi ovdje malo basa. Šta kažeš? Dobro je, samo fali mi ovdje malo basa. Mora se ovdje nešto uraditi. Ma šta predlažiš? Neke kutije, a? Kutije, neke basove. Mogao si nam ti Bura skrojit kutije. A da ja to onda... Znaš da nije problem. A? Znaš da to nije problem. Ajde ništa, onda idemo se baciti na posao. Odlučio sam uraditi jedan mali upgrade vezano za muziku u autu. U autu je već fabrički bilo ugrađeno Bose pojačalo male snage koje je bilo sasvim dovoljno za njegove originalne zvučnike. Pa sam ja na tu njegovu instalaciju stavio puno veće pojačalo i maksimalne snage 1100 W koje će moći napajati evo ova dva woofer zvučnika koja planiram da ubacim u gepek. Trenutno su svi zvučnici u autu originalni, kao i originalni radio kastofon. Planiram napraviti dvije kutije koje će biti odvojene tako da mogu lako izvaditi to sve iz gepeka i ponovno vratiti ukoliko imam potrebi za više prostora u gepeku. Nabavio sam sve što je potrebno. Tu su dva woofer zvučnika Blaupunkt GT serije, 1000 W maksimalne snage, odnosno ne, 800 W maksimalne snage i 200 W nominalne RMS snage. Već sam ih koristio u prethodnom autu u jednoj zajedničkoj kutiji i sviralo je odlično. Tu su i dvije Bass Reflex cijevi koje, vjerovali ili ne, jedva sam ih našao, čak morao sam ih posebno naručiti. Čekao sam ih 10-ak dana. Ovo su konektori koji se montiraju sa zadnje strane kutije. Ovo su dva metalna ugla. Oni su mi potrebi kasnije za ovaj centralni dio između zvučnika koji ću vam pokazati u nastavku. Naravno, Sintelan četka, kutija šarafa i naravno žica bez koje ovo sve ne radi. Kako bi sebi olakšao ovaj cijeli proces, zamolio sam prijatelja koji se bavi izradom pločastog namještaja da mi već izreže ove iverice od 18 mm. Evo, ovo je sve jedna od dvije kutije koje ćemo praviti, a ove dvije ploče vidjet ćete kasnije, služit će mi kao dio koji ću montirati između zvučnika. Kako bi na kraju sve to lijepo izgledalo, nabavio sam i tison kojim ću sve to na kraju lijepo obložiti. Prethodno sam izmjerio dimenzije gepeka pa sam nacrtao skicu sa tačnim dimenzijama kutija i centralnog dijela od ove dvije ploče.
Pošto je ovaj disk jednakog promjera kao rupa koja mi treba da bi ubacio woofer, poslužit ću se kao šablon da prenesem ovdje ovaj krug. Zatim će mi trebati ovdje još jedan mali za bass refleks. To je to, slijedi rezanje ovih rupa. Zbog lakše demontaže kutije postavit ću ove konektore ne sa zadnje strane kutije, nego ovdje sa bočne, tako da će oba konektora doći u sredini, u središnjem dijelu auta, tako mi je lakše ovo iskopčavati i ukopčavati, vidjet ćete kasnije.
jednu kutiju sam završio, treba još izbušiti ove rupe, prorezati i onda namontirati još komponente. Kutiju sam završio, ova druga je isto sve u principu copy paste, dvije iste kutije pravimo samo u ogledalu. Sada bi trebalo praviti prvo ovaj srednji dio, pokazivao sam već ovu ideju kako sam to sve zamislio. Ovako to treba da izgleda.
Evo ga, završio sam i u drugu kutiju. Sad je ovo sve spremno da se ubacuje u auto. Jedva čekam da probam. I mislim da je super ispalo. Evo, pokazat ću vam sad malo detaljniji. Baš je onako perfektno. Cijeli proces je trajao dan cijeli. Naravno, trajalo bi to sve duže i da sam morao rezati ploče za kutije. Tu mi je izašao u susret prijatelj koji, rekao sam, bavi se pločastim namještajem. Pa mi je on to izrezao i sastavio. Ne znam kako se vama sviđa, ali ja sam prezadovoljan. Jesi to završio? Sad ću. Hajde. Opa, vrhunski izgleda. A ne sumnjam i da se dobro čuje. Hajde, čuješ. Slušaj sad, Buraz. Svaka čast. Tu je sad to. Bacite jedan like, pretplatite se na kanal Ninos Garage, snimat ćemo još videa na interesantne teme. Vidimo se.